I pozdrav svima, ovdje Freeze Tutorials i danas ću vam pokazati kako da ubacite mapu u vaš Minecraft. Naći ćete mapu koju želite da skinete, ja ću skinuti Monter Georgini mapu. Link će od ove mape biti u deskripciji, sada ćete samo kliknuti download, ja sam već to uradio pa neću ponovo. I dobit ćete jedan rar folder, njega ćete ekstraktovati i dobit ćete jedan ovakav folder. Sada ćete ići na search i ovdje ćete kucati procenat, updata, procenat, izaći vam ovo roaming. Tu ćete ući, imate Minecraft, sada uđete u Sieves i pastate ono što ste kopirali. I tu vam je mapa i možete je igrati. I to bi bilo sve do sljedećeg klipa. Ako vam se svidao klip, bacite subscribe, like, share i pozdrav!